Nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Leo tuko na somo ya mzuri sana. Tutajifunza juu ya vita ya Daudi na Goliati. Na hii kitu itakuwa baraka sana. Tuko Samueli wa kwanza 17:43. Biblia inasema hivi. Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni umbwa hata umenijia kwa fimbo?" Mfilisti akamlahani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti ambaye ni Goliati alimlaani Daudi kupitia miungu yake yeye. Ona, hiyo Samueli wa kwanza 17:45. Biblia inasema hivi, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa Mungu wa majeshi wa Israeli." Unaona, kitu ambacho nitaka tujifunze ndio hiki. Ukiangalia Goliati alimlaani Daudi kwa miungu yao. Ukiangalia Daudi alimjibia Goliati kwa Mungu wa Israeli. Ni kusema nini? Vita ya Daudi na Goliati haikuwa vita kawaida. Ilikuwa ni vita ya kiroho. Ilikuwa ni vita ya miungu ndio ilikutanana kupigana. Kwa sababu Goliati ulikuwa ukimuona unaona miungu ya Wafilisti. Ulikuwa ukimuona Daudi unaona Mungu wa Israeli. Sasa ilibidi pale Mungu wa Israeli ajitukuze na Mungu wa Wafilisti ajitukuze. Napenda sana Mungu wetu, napenda sana Bwana wetu, kwa sababu Biblia inasema Warumi ile sura ya 8 mstari 37. Biblia inasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Daudi alijua kuwa katika mambo yote nitashinda. Japokuwa Goliati iko na nguvu kunishinda, japokuwa Goliati ashapigana vita vya mingi kunishinda, japokuwa Goliati iko na mwili kunishinda na iko na mipanga, lakini mimi sitamuendea na silaha ambazo anazizoea. Mimi nitamuendea kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Nitamuendea katika uwezo wa Mungu, nitamuendea katika ufunuo wa kimungu. Na kwa sababu Daudi alimuendea Goliati katika uwezo wa kimungu, akaacha mbingu zipigane. Na wakati mbingu zilipigana, Biblia inasema Daudi alishinda Goliati. Oh my God. Nitaka nikwambie siku ya leo, mtu wa Mungu, vita ambako unapitia sio vita vya kawaida, ni vita vya ulimwengu wa roho, ni vita za falme wa mapepo. Kwa hiyo hakikisha katika vita vyako usiku unamwacha Mungu nyuma, kwa sababu Mungu ukimwacha nyuma utashindwa. Kwa sababu Biblia inasema kuwa vita vyetu ni vita ambavyo tunapigana na tunashinda tayari. Tunapigana ndani ya ushindi. Haleluya. Kwa hiyo usimwachaki Mungu nyuma, mtie Mungu mbele, atakupigania na utakuwa mshindi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue. Amena. Nakuomba utufollow ili somo ambayo nakuwa usiikose. Usahau kucomment, kulike na kugawa kwa wengi ili video hii ifikie watu wengi. Mungu awe pamoja nawe.